Dengaw Higher Secondary School along Akimi Lochar Liari Sue Jangato Apan Kangthum Karni Kapadupon. Tangka ke khogajok forester kamini narjari lepen forestgar Probin Brahma tum kachingna. Habida ingnar hem lapen kulat ke panahok tekang. Ihu magari ahiring tangrak pen kacingkoy. Chitini phai sirkep arni den arong Dengaw Higher Secondary School along Akimi Lochar Liari Sue Jangato Apan Kangthum Karni mate freshers mida jai mek dengpon. Ada porphai krisi malompen pangcheng ponsi narlusenia jai mek pamanpon. Pining HS first year au samaratoma phan mesen me at pening thum ponsi kilun ke kana jai mek tame padupon. Me along Dengaw Higher Secondary School thanbang aki hoy Jivan Chandra Pator pense me chepa hempupon. Me along Padmasri Dhaneshwar ingti Dipro Additional Director Shekhar ingti CKS Director Dr. Dharam Singh Teron Hirbang Jor Singh be Jotang Thek bang bemol rong hang pen chenglo katum ta chetong dun. Me along Pharo Locharli au samaratum chetong dun se me mesen pen pachun pon. News Desk report Malong News. Ciri pu sarkar atum pu bomlo bonda penang an sarkar aboreng ke klem atumano chedende laso jok hem kang sama an chonang bomlo anglen klang bom jilang lasona birta latangka ke chothap ki khok sarkar aboreng ke klem atum lason si Kokrajhar Kosaingao Divisional Forest Officer along Forester tu Kamini Narjari Lapen Forestgar Probin Brahma Directorate Vigilance and Anti-Corruption Assam atumare deng chingnang cheklo latuma phan non amar raikoma saikhi atum ne bingnang pondo lapen aron repen tangka kachen dun thap ajok hem kang sama tame pachu ponpo lasi tangka ke choke kho officer atum chiri non aron repen rad along tangka ke endun tap ington tete sarkar denke jokje. News Desk report Malong News. Chitini phai sirke barni theang prin phele apor porphai ke thomra chiti malam lakha ingko raisi borjanemi si constituency ke parlo Kuligaon bazar adong kedo donya hem ingnar phalang notekang tonsi anima ingtipia hem hormu kena hokdun suri ingkoi ne doji lapen Sarching thong terona hem sitame suri thong kep ne anbak kena hokdun doji pusi nang pachinidun alang litumpe nang pachinidun atengke kedoa hem anparta kulat ahormu ongdung kena hokdun ke doko kopot sila anle roklo pusipu alang litumpen Karbiang Autonomous Council iam surujorong harapan prabjin pen akerap nang pinangji pusi chuning di pedopon hanjang lasopen rajip tonong pi report Malong News. বস্তু বহুত নষ্ট হ'ল কমে 20,000 নিচিনা গ'ল গোটেই বস্তু আলুৱে দালিয়ে চেনি বিস্কুটে চব শেষ হৈ গ'লগৈ আৰু ঘৰো গোটেই ভাঙি চিঙি খতম শেষ কৰিলেগৈ ৰাতিপুৱা কেইটামান ৰাতিপুৱা 3টা এনেকুৱা হ'ব নেকি 3টামান বাজিছে আপোনালোকৰ ইয়াত ৰাতি আমি ইয়াতে আছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী আছে 3টা তো মা আৰু মই আমি গিটাই আছিলোঁ কিমান বছৰৰ পৰা থাকিছিল হ'ল আজি 4 বছৰ বেছিয়ে হৈছে নেকি 4 বছৰ 5 বছৰ এনেকুৱা হ'ব এতিয়া চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব সেইকাৰণে এইটোৱে অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে কিবা এটা যেন সহায় কৰে আৰু কিমান বাৰ হৈছে আগতে এবাৰ নিলে আগতে সেইফালে চাইডৰ বেৰা পূৰা ভাঙি গোটেই সমস্ত চাউল এইবিলাক লৈ গ'লগৈ আকৌ যোৱাকালিও আহিলে আৰু আমি খালি মাইকীকেইটাহে আছোঁ পোৱালীকেইটা লৈ কিনে আকৌ মানুহজনৰ নাই এনেকৈ সৰু মৰু যেন তেন কৰি চলি আছিলোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চকুত পূৰা বনৰীয়া হাতী কেইটামান ওলাইছে সেইটো দেখিছে নেকি বাইদেউ হয় দেখিছোঁ দেখাৰ কাৰণে আমি সেই পিছফালেদিহে পোৱালীকেইটাক লৈ কিনে কেইটামান হ'ব তেতিয়াহ'লে 4টা আছিলে পোৱালী এটা বাকী 3টাটো ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিক আছে số bằng là những cái đi bằng năng thu lo thì là đang năng đi elo bạch nơi plot thu lo này đi ví dụ cũng lo số mà lát cái tham gia cái tàn phò lo có giang nữa pin số số in nữa làng là pai bang pisan lo anh cái này chúng cái phu bằng nát pen thì cắt rồi nandam arlo somar de sigdoma pinso ni tum de pin số số nó nát đi là thế ô đôi lô pining nó 200 bag dulu
Ke pinso beda tilon mati. Oh. Ini lisi. Pinso lo ni lisi alu solo akor pohai atun si kaca bang lam lo. Ni suki lam si hem kele bang. Apinan hai tu. Non ile tum thek long dak muso kitab Charlie Bomb la se kitab ai hui la hai ko pene khalang no dakang do ma. Hai bang dai palang hulo de ma. Tuhi muka. Ni bang. Da bang ke thang kela. Kita hula lo so tra ke the bang ta pinin class 10 lo. Hula ni bang hai lo la bang pinin suwa lo. Ando ma local dak niem. Lo ram par do. Forest department do pilo chumi ri alam do. Ni supi dai mi pi pan nang rap te bu ini ke kilo. Halo. Dukan saman penang wan bahing no. Karena saman ke ko minta 2000 ke abisi. Penggela hem aku ayat sok ta phalang huti kang lap lo la hai ten sini. Juning di lo he mi pi tumhan yang ri tumphalam se nang hon pi tante poyale. Tangte ke damtang husteme la poson ke panahok mate la pu side da thu inar bang pajai paji la poson ta dodo ma. Aprang na bang tan ni tumphan yata bi kang ki la ti ti torun ki ju kan te se ta ni tumphan yata na. Jadi sang kon lo pining bang ke ahem matang halang. Citini phai sirke barni anaro porphai krihini ra citi malam Borpothar police station ke parlo nutun bosti adung ihum Dimapur pen bangbom baleno agari ke papra parpe gajok national highway 39 nampialong batai ke thom che pharle phidajok ahir kang tangrak pen chingkoi phunanglo bonta kopai ke me parpik pen bangthok agari arlo kacha thabdun atum thangnat areng hukiso abelang posi bertarib dunno Kachingkoi agari ke pang thega mek AS 23Y 6744 lapen kar ka tewara bang suamen Ras Kumar alang lihem Margarita pusi pang thek konno bangsa puthak Borpothar raikom sai khetom si ke pardeng konno hanjang lang sopen Rajit Sonong ki report Malong News Deopani College lapen arnam lang PKC Suni rahem kikim diadim kahumridam lakhaing ko rapi Deopani MSc constituency ke parlo Deopani College lapen arnam lang PKC sahem kikim ponjia phan adimaklong kahumridam Somsi bangso kahumridam along iam Amor Singh Kiso iam Surijorong Har iam Mukut Mohon Tolapen MSc Sorbon Telenga tumtami cetongdon alang litumalong ingnam raikom sakya tumtami adimaklong an palidun bangso ahut Deopani College principal Boson Ronghar Presiden Edison Singnar Anparta arnam lang PKC sahwarame ameku Jun bangatum lapen kapre ke thegidingatum cetongdun bangso kikim keranga puthak Lapjin pen ke pacun pon serak dia phansi RC kit pen jingki jethan pon hanjang la sopen Rajit Sonong ki report Malong News Istabeng long part ke hula mangsuk district ke hanghur ke claim kachi padugum Samsung Sing tipen claim rapera atuma lang tumhan kachi ki moye phan asabu part ta semanangi pula song sing tuma proposal do lalo asi pini aku em sar revenue em sar banglo alam the ko forest man long klang dak lo asi ningarong parlo forest long le non prabdin penantum hirui nike bang di market po laso penangtan ana bangke College phan panung pen lasong le mangke ayar kam claim mi pro lasi la college principal ta dolo management committee mundo lang tum shooting pen claim po la shooting masi hala cultural room phanta sol enun po la pan part me toar pi tala bang thu po mati di folena toar bang khoji lasi la sogi bikang ong le pote dadak public utility phana kapre ta kenang sotang mane parking phan ta me public toilet pen chenglo pi mala dak kenang sot public utility event mane langge so jino phan hotel kopi tanang kok he dukan on kok hala phanta dadak asu bang thakmon polo pele he asila salam si singwai lo lasi churupalo yem revenue em ka hai hamoti so phanta local misi lapena koputa local lo yem mohonto ka ha ka dei mana churupalo lapena tum ka doi handa ka bang lapena part me forest department revenue department lapen college governing body to phanta churupalo Bolero pickup lapen bike ang bong hiring tangrak kacetong Bokajan police station ke parlo Balipothar Tengelijan National Highway 39 along Bolero pickup lapen bike ang bong hiring tangrak kacetong ajok bang ke thamareng hukeso Somsi Bolero pickup bearing registration number AS16 AC0986 lapen bike bearing registration number AS09G
732 kucipang thekon birta ke tok bama hut anke areng hu ki so atuma phan amen akur lapen arong panthek ponong lela raikom sai khia tumpen cipari deng dun si tong se kot pen kisu kelang pon dia phan hospital an tiareng hu ki so atuma phan pon hanjang lo supen rajya sonong pi report Malong News. Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.